E rima ngā rā ki te timatanga o te ipu futupōro o te ao. Kua whakapaukaha tēnā rohe me tēnā rohe ki te whakatangata whenua i ngā kapa futupōro no tā wāhi. No te ata nei, i te rohe i waitohungia i te tiriti o Waitangi, i tū mai ai te pōhiri ki te kapa no Kānata. Kua taunga kē tēnei papa ki ngā mahi whakatumatuma. He oi ko te rongo mau anake i rongo hea i te rangi nei. Peki mai! Haere mai rā! Mai te marae o te tī ki te whenua i waitohungia ai te tiriti o Waitangi. Oh, it's very special. We're well aware of what an honor it is to be here, and we're all really happy we had the opportunity to come here. Mutu ana ngā mahi o kawa Māori, me whai i ngā mahi Pākehā, me whai pōtai ngā kai tākaro katoa. Yeah, it was a fantastic welcome, and yeah, we're really happy to be here. Toku kitenga, kei tai hari koa i a rātou, kia hakatau i a rātou, kei kone i runga te papa whenua o Waitangi. Me hari koa pea ka tika, me whai wāhi hoki rātou ki te whakawhanaunga mai ki a rātou kai tautoko. Ngā kupu i puta mai tā rātou kāpene. Nāna i haka ōrite i a tātou te Māori ki tēnā o ngā iwi taketake o Kānata. Ko oti ngā pōwhiri mo te kapa futupōro o Kānata, i nāia nei e iwa ngā rā kei mua i a rātou, i mua i tō rātou tukinga tuatahi me tonga. I'm really confident about the game. It's going to be a tough match. I've never played against them personally, but we're close in the world ranking, so it should be a really exciting contest. Yeah, we trained this afternoon, and it's all in prep for Tonga on the 14th, I think it is. Engari i te wā i tūtake nei a rātou o mātou tima o Opango, he mea rereke, taku whakaro ki tēnā. Hei te tuarua o whiringa ārangi tūtaki ai a Kānata ki te kapa Opango. Hei reira rongo ai pea rātou i tētihi momo manaakitanga anō. Kia ora! Roihana Nuri, Te Karere. He mea pōhiri te kapa no Āwherika ki te tonga i te rangi nei, i rungi i te wai me te whenua te reo pōhiri e pāororo ana. E toru ngā waka i whakatau i te kapa me a rātou kai tautoko me te aha, me te mīharo o rātou katoa i tēnei momomahi a te iwi Māori. I reira hoki ngā tamariki me ngā rangatahi o te rohe e haka ana, me te iwi o te ātiawa e whai kōrero ana. Hei aha, hei whakatau i ngā manuhiri i haere mai rā i tū ārangi. I rungi i te wai māreparepa o te awa o Whanganui, te kapa no Amerika i mua i tā rātou haratau i te rānei, ahakoa tō rātou mataku i te tuatahi i te otinga ake i te tuki pai te kaupapa hoi waka nei. Ka tū tā rātou tākoro tuatahi ki roto i te rohe o ngā motu.